Siyabingelela emagumbini amane omhlaba sithi abantu mabaphile. EnguDlozikhulu lo okhulumayo. Umelaphi wendabuko ozimele. Umelaphi wendabuko ongalandeli imisebenzi yabanye abantu. Oyenza umsebenzi wakhe awuphiwe ngedlozi. Yingakho abantu bakithi abantu bayabuza ukuthi ngeke ngithule isikhathi eside. Ngisuke ngingathule bantu bakithi kuningi engisuka ngikwenza. Okathi mina okwami engikwenzayo angikufakazi futhi kumavidiyo. Nalapho engisuka ngihambe khona izindawo ezihambayo mina ziyizimfihlo. Angizivezi kumavidiyo. Okubalulekileyo ukwenza imisebenzi yabantu. Ngihambe ngiyodinga izinto zabantu ngize nazo ngiqede imisebenzi yabantu. Ingakho-ke namhlanje ngiphilana konke amagumbi amane omhlaba. Sengihambe ngabuya abantu bakithi bengiye eMozambique. Abanye bayakwazi ukuthi behambele eMozambique ngezizathu ezithile ngihambela izinkinga zabo. Ingakho ngibuyile bantu bakithi ngikhona. Bakhona abantu engathi mina ngiyakwazi ukuthi amafutha enkosazana ngohambe ngiwathole uqobo i-original. Ngihambile ngabuya nawo labo abawafunayo nalabo ababawafuna abangibambisa izinkantsho zabo besithi bayawafuna. Ngihambile ngabuya nawo bantu bakithi. Njengoba lisazi uDlozikhulu mangabe imali yakho uyibeke esandleni sakhe ukwazi ukuthi iphephile. Ngihambile ngabuya nawo amafutha enkosazana bantu bakithi lina eliphathise izinkantsho zikanikithi liyafuna amafutha enkosazane akhona. Ingakho-ke uyakwazi ukuxhumana nami ngokunjalo. Nalo owafunayo ongazange anginikeze inkanyiso yakhe ethi uyawafuna kodwa uma wafuna uqobo lwamafutha enkosazane angaxhumana nami ku-0832066954. Bese ngibuya i-money casting ikhona abantu bakithi kodwa ngeshwa-ke isibe yakhuphuka inkanyiso yawo isingu-3.5 njengoba belisazi ukuthi ibingu-2.5. Inkanyiso yayo isikhuphukile singu-3.5. Inkanyiso ye-money casting le engu-6 hours isingu-3.5 bantu bakithi. Bese ngibuya futhi okunye esengibuye ngakuvuselela ngoba ngangasenakho izinto zakhona ngangasenazo. I-money reversal. I-money reversal isikhona kuloyo muntu okwaziyo ukuthi yena uyaspenda izimali, uyasebenzisa izimali egcina ama-receipt. I-money reversal isikhona. I-money reversal bantu bakithi uphatha ama-receipt wakho ezimali obuzispenda wena. Owalethe kimi noma ngabe usekudeni usho ukuthi unawo ama-receipt emali yakho obe uyispenda. Ungithumele inani lama-receipt wakho imali oyispendile kodwa ingabi more than 6 months kodwa ifanele ibe less than 6 months ama-receipt esuka sikhuluma ngawo. Isikhona i-money reversal bantu bakithi. Lingizwisise kahle ngithi mina money reversal siyisebenza ngama-receipt emali osuka uyispendile, hhayi imali esuka isingena kuwe. Imali osuka uyispendile siyawasebenzisa lama-receipt okwenza i-money reversal. Le mali oyispendile ibuye kuwe. Ukwenza lokho bantu bakithi okwe-money reversal kungu-6,500. Ingakho-ke mangasithi 6,500 ungabamba nama-receipt angaphansi ka-150,000 uvalwe nama-receipt aphezu ka-150,000 mangabe ufuna sikureversele imali yakho osuyisebenzisile.
bese ngisithi kona abafuna ukuthwala isithwalo sikhona. Bantu bakithi isithwalo sikhona, ngiyakunikeza-ke zikhona into nje ezincanyana engizokunikeza zona. Into yakhona uma uyibhekile ungathi iyilihlo, kodwa-ke ungambuzi ukubana yilihlo lani leli. Kodwa-ke uma ungabe ufuna ukuthwala ngiyakunikeza lento engathi iyilihlo. Ubusuthatha imali engamaphepha elingana iminyaka yakho, ayitshintsha ibe ngama-R10, nakho ibe ngama-coin. Leli coin elisalayo ngizokutshela ukubana leza njani, ngokubana ungekho u-R2 wephepha, uma una-32 of which ufanele utshintshe imali ibe ngamaphepha ama-R10 abe ngu-30 no-R2 ohlangene wensimbi, bese kunikeza leyo nto isithwalo sakho ozohlala nayo, ozoyibophela endwangini emhlophe, bese ngiyakutshela ukubana uyigcine kanjani. Nalo ithemba abantu bayangizwisisa. Kathi-ke zikhona futhi izinhlanga zabantu abangabe befuna ukuhlola isithunywa sabo sesiphansi. Sengibuye nazo lezi nhlanga, ziyakucabela egazini. Mangabe useGoli useduze uyeza, mangabe usekudeni siyakwazi ukukuthumela sona. Nginalo ithemba abantu bayangizwisisa kulokho. Bese sisithi-ke uma khomba kwenzeke usekhona kulaba bantu abafuna ukuthatha amaloni besehluleka ukuthatha amaloni, ukhona uma khomba kwenzeke uhambe uyekhomba kuleli bhenki ofuna ukuboleka kuliloni ukuze ukwazi ukuthola iloni. Kodwa siyabe sizokunikeza nomuthi wokugeza ukuze izinto zakho ziphumelele, nomuthi ozowusebenzisa ngendlela esizokulayela yona, ngoba ezinye izinto asikwazi ukubona sizikhulume online. Phela kunabantu abathanda ukukhopa izinto zabanye abantu, umuntu abesesithi nento yayazi kade engayazi. Nalo ithemba abantu bangizwisisa. Angisathanda ukungena kuma-interviews lapho engi-interviewwa khona ngabantu ngezizathu ezithile engeke ngizikhulume. Kodwa-ke abananzelelayo, nginalo ithemba bananzelela ukubana yini ngingasafuni ukuthanda uku-interviewwa. Ngingena kuma-podcast kwabanye abantu, ngihamba siya-interviewwa ngabanye abantu. Hlozi lami alisakuvumi lokho. Sengisebenza ngizenzela ngingedwa, ngisebenza umsebenzi wami, futhi angifuni umuntu ozongibiza ukuthi abuye azongi-interviewwa. Idlozi lami alikufuni lokho, liyakunqaba. Inalo abantu bayangizwa kahle. Kanti-ke noma uhola kubili ukhona abantu bakithi. Mangabe ufuna uyaxhumana nami ku-083 2066 954. Bese ngizothanda ukuqondisa enye into emagameni la okugcina engizowabeka lapha. Bantu bakithi, isikhathi sami sokusebenza ngo-9 AM, ezokubamba izingcingo ngo-9 AM. Umuntu ofuna usizo ungi-WhatsApp from 9 AM, not before 8 AM. Nawe nangikusizayo awungi-WhatsApp before 9 AM, ungi-WhatsApp from 9 AM kuze kuyoshaya u-7 ntambama, uyakwazi ukungi-WhatsApp. Nokungifonela, ngifonela from 9 AM kuze kuyoshaya u-7 PM. After 7 PM, yebo ngathi imeseji yakho, kodwa ube nalo iqiniseko sokuthi ngizophendula kusasa. Ungathi uma ungibona ngi-online before 8 AM bose uyangi-WhatsApp buthumu, bose uyangifonela buthumu. Uyabona yona le namba engu-083 2066 954 isebenza kuzo zonke izindawo, isebenza kini izigulane, isebenza nasemndenini. Nginesikhathi nami esomndeni, ngumuntu. Idlozi lami lihleli phezu kwenyama, engumuntu, eyimi. And into ayizenzakalele, angihlali kuphela into izozenzakalela. Ngikhulumela kulabo uthola ukuthi umuntu uyangibona ngo-online ngo-6 AM ekuseni, uyangi-WhatsApp angifonele buthumu. Cha, awukwenzi khona lokho. Akuvumelekile. Ngihlezi nalento ngiyikhuluma, ngikhuza okokugcina, ngoba kwesinye isikhathi uzongi-WhatsApp ngaleso sikhathi umbona ngi-online before 9 AM, ubuso siya-ignora, kodwa iyinto ehlezi ngiyikhuluma. Angithandi umuntu ozenza isilima yena egcwele emqondweni ene-5 senses.
Miye ngibuza ukuthi kungacabangi, abantu abadala bethi cha, asikuthi kungacabangi, umuntu usuke ezenzisa. Kodwa-ke ungathandi ukuzenzisa ungumuntu, into ngihlezi ngiyikhuluma. Ngiyabonga konke amagumbi amanomhlaba, zikhona izinhlanga ze-gambling bantu bakithi, umuntu ogembulayo engawini. Zikhona izinhlanga ze-gambling, siyamcabela akwazi ukuphupha izinamba. Siyabonga, nalo ithemba ngikhulume endlebeni ezizwayo, khulume nomuntu omdala ozwayo. Lapha angifuni ingane, ngifuna abantu sebekhulile, asebenengqondo ezanele, umuntu okwazi ukucabanga. Ngisithi philani konke amagumbi amana omhlaba. 0832066954 uma ngabe ufuna usizo. Money casting ikhuphukile isingu-3.5. Magic wallet ingu-5,000. Nalo ithemba abantu bayangizwa kahle. Isigobho semali singu-8,500. Inalo abantu bangizwa kahle. Ngisithi philani konke amagumbi amana omhlaba. Ngingumuntu ongumelaphi ohloniphayo. Ngiyanithanda nonke ngaso sonke isikhathi. Ngisithi niphephe kuzo zonke indawo lapho enikhona. Sengibuyile bantu bakithi eMozambique. Ngibona nazo izinto abantu abazifunayo, izinto zokuthwala zikhona, inhlanga zikhona. Ingakho ofuna ukuthwala, ngifuna umuntu osuke eziqinisele ukubana into yokuthwala eyifuna. Angifuni ama-questions, imibuzo angiyifuni. Ngifuna umuntu ofuna usizo, hhayi umuntu osazongi-interview-a, ofuna ukubana ngim-entertain ecingweni. Anginasikhathi soku-entertain, ngifuna umuntu ofuna usizo. Nalo ithemba abantu bangizwe kahle. Philani konke amagumbi amana omhlaba. Ngiyanithanda nonke.